Ayaldardı özü. Men aytpayım degen ayal yok dünyada. Men işenbeyim da. Hazır mağa gel ustaz men ölüp keteyin aytpayım di. Aytat. Al aytat al. Aytkandık üçün ölüp keteyin dep geldi da. İnsan var ölüt da. Biz ayet namaz okup geldik deyip bir ustaz. Uyga geldim. Uyga gelsem adatta demeydi ayet günü her bir adamdın dastorkonunda düğüm, tamak, naz nematlar, susunduk, her kanday şirindikler koyulucu. Biz cupunu yaşayız. Gelinçegim dele oşuğa razı. Baldarım dele razı. Özüm bir çoğun meçittin imamımın. Uyga gelsem, uyda gelinçegim tö burçaktı suğa kaynatıp çoğun tarelkaga koyup ayttık dep koyup dur. Kirdim. Baldarım sol koluna tö burçaktı suğa kaynatılıp bışırılgan tö burçaktı salıp oğun kolu menen Bismillahirrahmanirrahim de biri-birinin oğuzuna salat dur. Aytın marek bolsun de. Allah'dı körgünde közüme jaş doğulandı. Jaş o karaç. Tiginin malları hazır çırt kursak bolup yetti jep. Anan koluna tattığını karmı alıp göçede jüretdi hazır dep. Özümçe argan enesler elestelip ketti. Akırıngadan Bismillah dep dastorgon çetine oturup men töbürçaktın kavıgın arçıp için jep kavıgın terezeden mumteyip ıldığı gözley taştadım. Köpkö çeyin oşendip jep otursam ıldı jaktan kovranıp ey Rabbim sağa çeksiz şükürler bolsun. Bugünkü şu ayttığımdı en mıhtı tamaklardan biri bolgon töbürçaktın kavıgın berip ötkörtüp jatkanına sana şükürler bolsun dep jatkan bir kedeydin önün ukkanda kadimkide kıykırıp uyladım. Gelinçegimdi kucakta uyladım. Baldarımı kucak. Biz baybız dedim. Bizden ötkön bay yok dep kadirese özümden jawşama dagı böjül razı olup kettim. Mamunda insanlar var kagılayınlar. Özünüzden avalınızga razı olun. Özünüzün jaşap jatkan uşul azırkı kırdaalga, günümdük jaşoğunuzga razı olup jaşan. Ova kimdir birönün den soluğu naçar. Orup atat çında bile. Hazır apası da orup atat. Atası da orup atat. Hazır uşul jerge gele jatkanda kimdir birö güyösmen uruşup gelgendir. Yoksa geçe uruşkan, je murda gün uruşkan, uyunda tınçlık yok. Menin uyumda tınçlık bolup atat. Je men uşunday kaynenemden şu törebeysin degen jaman sözlerdi ugup atam. Je uşunday, je ema aytor köp da, negizgisi etegiңер uzun. Deneňer tosup, kıblany bilesiňer, sajda kılıp ataňsıňar. Mından ötkön baylık yok da. Kayerden taptıňar? Imandan jogary turgan baylykty. Kayerden gördüňer? Sajdadan biýik turgan ibadatty, baylykty. Egerde alimler aytat. Lew jaratil arzaq ala qadaril uqul lem ta'shul bahaim. Egerde rızkı, baylık, abal doňdop alu, akılga jaraşa bolgondo, anda hayvanatlar açkadan ölüp kalmak. Hayvanatların akılı yok da. Hayvanatların akılı yok. Jayıtka çıkarıp koysaň dele, aldında jem salsaň dele, jebe açkadan ölüp kalmak. Allah Taala taqdyrybızga jazdyby, oşoga razı bolup jaşagan hareket kılaly. Özümüzdün abalybızga razı bolar. Eň negizgisi Allah bizge bergen abalga razı bol. Kimdir biröge özüňizdin abalyňyz jönünde arızdanbaň. Arızdansa bolat kimge? Aytgysy kelet ayaldardy özü. Men aytpayım degen ayal yok dünyada. Men işenbeyim da. Hazır mağa gel ustaz men ölüp keteyin aytpayım di. Aytat. Al aytat al. Aytkandık üçün ölüp keteyin dep geldi da. İnsan var ölüt da.
İskandar Zulkarnayn düşmanlar menен soguşup жаткан учурда анын башына кийген соот кийими түшүп кетти. Анын чачы мындай мүз сымал оролгон эле. Анан ошого ылайык соот кийим каска тигилгенде мындай мүздүү. Аны кийип койсо ичинде чачы бекем турат эле. Кандайдыр душмандын союлунан улам түшүп кетти катуу соккудан улам. Аңгекте оң сол тарабында бир желдеттер менен турат эле. Оң тарабындагы желдет Искандар Зулкарнайндын башын көрүп таң калды. Чачы өрүлүп тур, мүз сымал. Искандар Зулкарнайга карап кийди. Эч ким айтпаган. Түшүндүңбү деп аркасын таптап койду. Ооба деди. Эч ким айтпаган деди. Ооба деди. Көргөндө эч ким айтпаган. Ооба айтпайм. Арадан 3-4 ай өткөндөн кийин баягы киши Искандар Зулкарнайга келди. Баягын айткым келип атат деди. Айтты. Мына коем айтпай эле койду. Жаман тилим кычып атат. Не кылайын деди. Мындай ичимди бошотушум керек деди да. Анан Искандар Зулкарнайн айтты. Болбойбу деди айтпасын. Жок, жаман кызып болуп атам деди. Жеңилип албасам болбойт деди. Силер ошондойсуңар да. Үйгө бирөө келип кетти деги чекти. Ал сенин арга, өзүңөрдүн эжеңерге, кайнэжеңерге. Баягыны билгизбей тарпалаңсыңар, чык кет. Келип кетти деп коесуңар. Анан Искандар Зулкарнайн айтты. Болбойбу деди. Жок, болбойт. Турбай атат биякта деди. Айтышым керек деди. Анан Искандар Зулкарнайн үйүнө жетелеп чыгып туруп, бир алдындагы боорду көрсөттү, кырды. Көрдүңбү деди. Ооба. Көрдүңбү мына ийиндерди деди. Ооба. Каш кулактын, суурдун ийиндери бар экен. Ошого бар дагы башыңды каш кулактын суурдун ийине тыгып туруп, салып туруп. Мен Искандердин мүзүн көрдүм. Анын өткөндө каскаш түшүп калганда деп айта бер. Бугуң чыкканда кайра кел деди. Ошентип 3 ай 4 ай жашайсың, бугуң толгондо кайра ошенте бер деп, ошентип жүрүп өлүп калган баягы. Эми силер деме мисалы. Күйөөңөр ичиңге айтпаган, түшүндүңбү? Ичиңге айтпаган. Айткың келсе, мына тумбучка келип айта бер десе, күнүгө тумбучка келип жарылып кетесиңер силер. Өлө деп туруп анан сразу тумбучканын жанына келип туруп, анан телефонду алып туруп, тумбучканы карап алып туруп, анан кийин сөз баштайсыңар. Карайсызбы демек? Мендеги абал башкада да бар да. Сиздеги абал жетишпеген, менде да бар. Сиздеги жетишпеген абал менде да бар. Менде сизге караганда төмөнүрөөк. Менин муктаждыгым көбүрөөк. Сиз менден өйдө турасыз, чындап айтканда. Сизде барлык нерсе бар. А сизде бар мүмкүнчүлүк, чындап айтканда менде жок.